Laingurak lenkitesheni ang' Maa TV. Aitoomon intae tiatua enkitesheni ang' Maa TV official. Ore toonkarn naa kaaji Janet Sikaine Yampore. Naa indim anoto yiok tenkoitoi e Facebook e Smart TV official arashu tenkoitoi e YouTube e Smart TV official. Naa ore oshiake enaa eniyiololo, ekiaki intae ilomon oopaashipaasha lolosho lang' letipat enaa ilarikok olaranyak meyaki yiok peeponu aiteng'en iyiok toombaa naasita ninche. Naa ore tenkolong' etaata kishipa kiata enkomoni ang' enoolong'. Naa ore taa amu mejing'oi enkutuk naata olopeny, alo aikaribisha enkomoni ang' enoolong' metoliki yiok ajo kanyoo ninye eesita, neutaa yiok, niteng'en iyiok. Faith, karibu. Ang'as aisho enashe Maa TV tena rishata nikinchoo. Kaata enchipai oleng' atii taata live tenebo ontae. Naa ore toonkarn naa kaaji Faith Lanoi, nara enentitika tenkang' olesekeyian. Aing'ua nanu enda shoto edalale kutuk Kajiado Central, Irkangeri. Nara enkaranyani. Karibu oleng' Faith. Ashe. Amaa taata Faith ira enkaranyani amu keetai isinkolioitin loopaashipaasha. Kaa kishaata duo iyie oshi osinkolioitin irany? Ore nanu arany isinkolioitin loormaasai naa gospel sii kulo sinkolioitin le kanisa. Ashe oleng'. Amaa duo apa iyie piinteru eranyare ino, kanyoo nikinkuna nteru taranya amu keetai taadii ilaranyak loorany tenkaraki impisai, neetai kulo loorany peyie eyiolouni, neetai kulo loorany tenkaraki akeyie imbaa naapaashipaasha. Kamaa duo iyie enaa Faith, kanyoo nikinkuna piidol ajo indim ataranya arashu indim ayaki olosho lino orkilikwai? Ore nanu naa ajo aata apake talanta eranyare paini. Matejo enkipototo. Amu ore enaranyita gospel mekijo impisai agira aing'oru ashu aranyita peyie ayiolouni. Neeku ajo ake nanu enkipototo naata te papa peyie aitabaya ororei lenye. Neeku ina duo maana oleng' paaranyita. Amaa taata enkipototo, nyoo duo apa ena duo oleng' keeta story yeyote niimayie nagol arashu keeta imbaa yeyote niimayie nikinkuna piidol ajo kifaa piirany kulo sinkolioitin lenkisiayiare ena? Aidim atejo ore nanu paataranya naa ang'warr apake duo esiai osinkolioitin amu aiterua apake atii Sunday school. Nalotu atii youth te kanisa, atii sii abori orpastai John Osoi te AIC. Tinewueji apa kinterutua Sunday school nikintoki youth kiranyita ake. Neeku ang'warr apake nanu esiai osinkolioitin oleng'. Wow, kesipa. Neeku interua apa iyie arany itii Sunday school? Neeku entoki duo apake ena niata ira enkerai nilepu nejia mpaka nelotu enduata ino abaya? Wow. Amaa taata Faith tiatua ele sinkolio lino litaranya ojo Mome Enkai amu kaitiship oshi ilo sinkolio oleng'. Indim niya yiok through ilo sinkolio kidogo ajo kanyoo itaranya, ajo kaa message natii ilo sinkolio? Ore ilo sinkolio naa ore apa paataranya ilo sinkolio naa kataranya enaa vile nataranya likae aranyani. Ore apa ninye ilo aranyani neme gospel. Kake naibadilisha nanu ilo sinkolio amu le kingereza apa naitau le gospel kake tenkutuk ang' ormaasai. Naa ore paataasa neija, etii apa olaranyani oewuo atii high school oji Sammy Bless, etaranya osinkolio le Despacito, kiyiolo pookin ajo ore Despacito naa osinkolio le kingereza kake mee gospel. Neeku ore paadol vile naitobira ninye osinkolio le gospel te kimaasai Despacito version, najo sinanu etii oshi osinkolio lanyorr oleng'. Naa kanyorr oleng' ataranya. Neeku tapala maibadilisha te kimaasai metaa gospel metaa ore ake aranyita matejo naai naa Enkai agira aikaja? Aisis. Neeku ore ele sinkolio naa olikae apa oji Rockabye kake aibadilisha nanu metaa Omome Enkai te kimaasai. Naa kaaranyaki ake intae penyo ele sinkolio naa matejo Enkai apa agira aomon maishoo omom.
ore inakata naa high school atii. Kake aomonito naa apa Enkai omom tenkishui ai, tenkisuma, neeku ore ele sinkolio neme gospel apa kake aitaa naa nanu gospel metaa ore ake aranyita naa Enkai egira aranyaki. Wow, osinkolio sidai oleng. Neeku osinkolio lai ilo le dukuya. Osinkolio le dukuya. Naa osinkolio sidai oleng laa teneton ninye iltung'anak ainining, ining ake ajo iloito ang'amu omom. Ashe oleng Faith. Amaa taata te music industry, kaa sidano duo iyie ena nitodua enaa nijing music industry? Kaa sidano ena nitodua enaa kingira aifaidisha tenaa kanyoo duo esidai tiatua music industry? Kanyoo duo nai indim atiaki iyiok ousu iyie atua music industry amu ketii esidano naje arashu enaje? Kakintoki taake ashuko penyo amu ore ninye kwanza esidano e music ata hoo duo iranyita miyieu nikiyiolouni ashu miyieu mijo duo mpisai ingira aing'oru, itum ake sii nena interua ataranya. Neeku ore ira enkaranyani, kwanza entoki edukuya niyiolou naa kekiyiolouni naa entoki sidai ina. Enikiyiolouni iltung'anak akeyie esiana duo iltung'anak kumok kiyiolouni. Neetai sii keetai advantages amu keetai esidano tiatua eranyare amu ore enaa naaji nanu matejo paipoti te function tiarusi mahomo aranyisho, maipoti pesho atum impisai. Amainoto enkurma ina olong, neeku eeta akeyie faida esiai eranyare. Ore sii ai toki, kekiimie eranyare atua nai matejo Biblia. Amu indim atejo teniranyita gospel, iyieu ake sii nitum verse matejo kaa buku nai indim aimaki. Ore nai igira aimaki maisha, etii ake sii enkiti wuei nipik Biblia peyie eeku naa ele sinkolio gospel abaya. Midol? Naa kekincho sii todua ntokiting kumok amu ketii nai situation naidim atodua najo ore amu atodua ena, tapala mataranya osinkolio peyie yani kake ore hoo duo nai aakumok etii nabo naa kitatiza. Matejo enimiata oltung'ani esiai ino kake iyieu niranyisho. Ore naa oshi esiai eranyare naa ke costly. Keyieu impisai amu ore ilo studio naa lazima piinkaja? Piilak. Ore sii iyieu video lazima piingaramika. Lazima piingaramia iltung'anak likipwonu aaya video, lazima piingaramika naa siiyie piaku piinchopo esidai. Neeku eeta eranyare gharama. Entoki edukuya ina. Ore sii ai toki naa competition. Yani ore naaji kitii atua eranyare naa kitaa kumok. Matejo kitaa kumok. Neeku ore ijo iyie aing'oru vile nimpenya peyie kidoli, idol ajo kelakwa kenya piilepu alotu ailepu naa aaku matejo enaa lotii shumata. Etii oshi olaranyani labda litodua nijo ang'warr paaku enaa ele aranyani. Kake ore naa amu idipa ninye ashomo oleng, kegol piimpenya ailepu aeu mpaka enetii. Neeku etaa keetai competition siininye naa teranyare. Neeku nena duo challenges oleng. Nena challenges. Amaa taata tenaalo e finance, tenaalo nijito ke costly,
mpaka piata mpisai pintayu video, mpaka piata mpisai pias inkulie tokiting ake napaasha. Idolta taata yie ajo koitoi ena niindim anotie kuna finance? Ore enkoitoi edukuya, eetae family. Indim naaji nijoki family, ore amu atodua ajo aata talent eranyare, embung'akaki maiteru album edukuya. Ore ena album edukuya, iyakikisha sii ajo tenkidimata ino, pias entoki sidai naa kekilotu ainua, aimarket. Metaa ore album iare, naa ena album edukuya naikaja, ninye nai finance enda. Neeku ore entoki edukuya naa family, nikiata sii Kama tenakata tuseme family, tuseme yie tena Faith. Amu ketii taa iltung'anak laa idumunye oltung'ani arany kake ebaiki nemeyieu family nirany. Iyata yie support e family metaa idim nai nijo kaidim family aishoo finance. Iyata support enye amu ketii taa ntoiwuo naa menyor tanakata neranyita oltung'ani tenkaraki tuseme masomo, challenges e masomo, teni collide masomo eranyare. Ore nanu naa kwanza, ashet ontoiwuo ainei, ashet family sii, amu aata nanu support. Metaa meeta duo naji oltung'ani liang' lajo menyor aasita ena. Neeku kigira ntoiwuo inonok anyok aibung'aki ena ranyare? Kagira ntoiwuo ainei aibung'aki ena ranyare. Kesidai oleng. Kamaa nai, kakwa nkulie challenges duo nai nidolta apart from competition o finance, kakwa nkulie challenges nidolta? Matejo relationships, kuna duo vile ni relate orkulie aranyak. Amu ore, matejo tiatua industry, amu eetae taduo oshiake matejo kutoelewana nini, kake, yani keetae ake nena kuti relationships tiatua yiok. Na indim nai atejo, tenaibung'are fulani, nalau enkoitoi natumoki ng'ae, fulani. Neeku eetae sinye ina kiti challenge tiatua industry. Tiatua industry. Igirara taata ai relate orkulie aranyak. Indim nai nijo aing'oru likae tung'ani iyieu matejo niranyiranya tenebo, arashu ki support. Na ore naa amu mikinyaanyukoto pooki, etii oloonyiki saidia amu ejo, ebaiki nilotu aikaja, ailep zaidi ninye. Neeku sometimes ketii sininye ina relationships. Aijo aing'oru ele tung'ani oshomo oleng, meyieu duo nikintinyiku, enaa vile yie nigira ajo anyikaki ninye. Vile yie nigira ajo anyikaki amu iyieu naa tanakata yie nilepu anyikaki ninye. Kake tenijo naa yie anyikaki, nikilam ninye. Mikintodol ina ajo ailepunye isinkolioitin linonok. Pamaa nena ake challenges metii nkulie? Metii duo nai nkulie golikinot amu kitodua tanakata challenges karibu uni. Metii duo nai nkulie nikintatiza sukuul, nyoo? Ketii sininye ina, amu ore enaa nanu amu eton agira aisuma, naa tenelo naji neetae matejo arusi, arashu enkae ake function naatae, alafu paipoti. Matejo enkolong nai Jumanne, ashu enkolong Jumatano, nena olong'i akeyie katikati ewiki natii sukuul. Matejo naa ore inoolong aata mtihani. Neeku, nanu kaata ina challenge ya kuchagua, paapal ena mtihani, enaa paapal kuna pisai. Emidol? Neeku ketii sininye ina challenge. Kamaa taata tele sinkolio lino litaranya, oltau lenyorrata, amu sidai taa ilo sinkolio. Indim nai niya yiok through ajo kanyioo ninye nikimbuna pirany ele sinkolio lojo oltau lenyorrata? Ore ele sinkolio, oltau lenyorrata, nataasa naa aidipa high school, naa osinkolio apa laa, yani, agira apa aimaki oltau lenyorrata tiatua iltung'anak. Yani matejo enaa nanu oyie. Eifaa ake peyie adol enaa laa teniyieu usaidizi tenanu, naa itum. Naa yani, natijing'a si apa bibilia tele sinkolio amu, etii apa osinkolio lanyor ataranya atii Sunday school, ojo,
kebesidano arashu enchipai tenetumo iltung'anak lenkai tenebo etu eneilata ormunyei le Aron nedou adoiki irkilani lenyena. Sasa ore ina kiti part naa hakikisha ajo ayagua amu hiyo ni Bible verse i Psalms 133 naa kayieu apa naibung'anishe duo ina verse onkulie ake words paitodol iltung'anak ajo ore apa love naata Enkai teyiok, yani enyorrata apa naata Enkai teyiok, ishaa ake siyiok pekinkaja pekintaa love sapuk kitii enakop. Neeku atanya apa sinye ilo sinkolio agira aimaanisha peyie kinyorruno ake kitoni. Naa kayieu ake sinye nikirany ilo. Sidai baba, sidai lenyorata. Toyol to sidai baba, sidai lenyorata. Banyo hulala shera, ngana shera neginjo. Banyo hulala shera, ngana shera neginjo. Baba lanyor, to sidai lenyorata. Lagunoni, toyena na omonu. Tenero tungana laine reina sidano olnimo everywhere ilada nadoro munyele Aron tedoila ni lenyena baba lanyor sida lenyorata lagunoni toyena na omonu baba lanyor sida lenyorata lagunoni toyena na omonu. Ore sii tele sinkolio naa aing'uraki apa vile naliki iltung'anak taa vile indim ake sii nitum teniata oltau lenyorrata eeta ake siiyie entoki nitum in reward. Neeku yani ajoki iltung'anak entaa iltung'anak loota iltauja loonyorr irkulie. Naa ore sii tine naa ketii ake sii reward teninyorru olelatia lino. Neeku ayieu ake nikiendelea ainining' ele sinkolio naa. Neeku ilo osinkolio lai liare naa osinkolio apa laa ataasa naning' ajo ataasa entoki sidai. Ataasa entoki sidai amu osinkolio sidai ninye loitukuj iltung'anak peenyorruno indim ake anyaaki atipikaki iyiok kidogo. Baba, sidai lenyorata. Toyol sidai baba, sidai lenyorata. Banyorru lala shera, ngana shera neginjo. Banyorru lala shera, ngana shera neginjo. Baba lanyor, sidai lenyorata. Lakunoni, toyena na omonu. Baba lanyor, sidai lenyorata. Lagunoni, toyena
kegira aitodolu iyiok ajo teniata oltau sidai naa itum ina niomonu. Wow, perfect. Ashe oleng Faith. Amaa tenakata, amu ketii taa iltung'anak kumok, ketii tenakata iyie iltung'anak lotii tiabori ino, loojito oi tenaranya enaa Faith. Oi tenaranya enaa Faith, arashu tenaitayu sinanu osinkolio laijo ole Faith. Arashu tenatum sinanu confidence naranyie enaa Faith. Amaa tenakata kulo aranyak oogira ailepu, kanyoo indim aitukuja ninche atiaki? Kanyoo indim ai-advisa metaasa tiatua ena music industry? Ore entoki edukuya naa peepik Enkai dukuya. Metaa ore naaji esiai niasita, nchoo kinturuk Enkai teyie. Ore ai toki naa ore oshi taata tiatua music, tiatua eranyare, naa ore naaji enitumoki naa paa tenintobirr ake osinkolio naa milo enchoto nabo oleng. Ore entoki nagira aimaanisha naa milo duo sinkolioitin liapa oleng, nimilotu sii kulo le tanakata oleng. Matonyok ajo maitobirr osinkolio laa tenelo ninye naaji nepikaki nkokolai naa enyorr ninye naa enyorr ainining'o nitiship sininye. Amu etii taa kulo sinkolioitin le kisasa netii taa le gospel. Kake tenapikaki oltung'ani liapa naijo ata naaji eneeta ilo sinkolio message mening'u, ijo mejing'aa. Kake etii style naa tenirany naa kening'u. Neeku maing'urai sii naaji enaa kitumoki aatipik osinkolio metaa teninining' oltung'ani kiti ina naa kemayian. Naa kemayian. Ashu enining' oltung'ani botorr naa kemayian ake bado. Neeku ijito tenakata peepiki kulo sinkolioitin metaa keret iltung'anak pookin, keret ele kiti neret osapuk, olbotorr. Yani metaa iyiolo ajo ketii osinkolio laa tenainining' nanu naa kanyorr vile naitobiruaki ele sinkolio. Etiu ake enaa iltung'anak liapa, etii sinkolioitin ninche loonyorr. Amu mikiindim atejo kenyorr kokoo tanakata ainining'o gengeton. Hoo duo nemaarita sinche ajo meranyita esidai kake eranyita. Kake meyieu naa kuldo tung'anak le kitambo. Meyieu. Kake etii style naa tenirany naa kejing'u oltung'ani le kisasa nejing'u kulo tung'anak ootamorutua. Neeku nejia ikunari sinkolioitin pee ejing atua, yani piipenya. Neeku ore ake siyie igira aiteru aigerr isinkolioitin matejo naaji oltung'ani laagira ainining', igira ayieu ninteru aranyisho ashu aigerr isinkolioitin, tejo ajing'aki nena wueitin are, balansa. Metaa kinining' pooking'ae. Matejo naaji for example matejo Selempo arashu Sanino. Ore sinkolioitin lenye idol eranyita kila mahali. Neeku duo naaji matarany nejia pookin. Ashe oleng Faith. Kaa naaji enkae bae niindim atiaki kulo tung'anak ake leton egira ailepu? Peyie megila tauja. Tenidol ajo migira aipenya, tenidol ajo eton itu ilo, yani itu itum vile apa niyieu, struggle. Yani nejia ikununye ntokitin sidan, hard work. Tenira oltung'ani hard working naa ore at the end ata kama ni after years, ata kama ni after months, ilotu ake atum apa entoki nigira aing'oru. Neeku mikigila tau, taasa akeyie enaa vile apa ninterua esiai ino. Amaa taata igira ajoki peemegila tau. Peemegila tau. Amu etii oltung'ani loidim megila tau amu ebaiki tenakata naa ore ele tung'ani kejito aigain confidence peetum sininye ataranya. Kakwa bae ijoki metaasa peetum sinye anoto ena confidence naranyie, enaa tenakata niindim niyie nirany ake toltung'anak enaa piitaranya siyie, kai indim atiaki ninche peas? Kakwa ntokitin duo naidim ataas peetum ena confidence? Amu ore confidence naa kelotu oshi pole pole. Naa keduo entoki naa teninteru naa iyata at once. Ata nanu kitambo naitashe tedukuya oltung'anak naaji matejo arany naa it took me a lot, yani aimayie apa a lot, yani eton itu atum ina confidence. Neeku kelotu ake ninye pole pole. Shomo akeyie mara ya kwanza, shomo taranya tedukuya oltung'anak, inkirikirayie akeyie, kake mincho ina toki kinkaja? Kigil tau. Inkirikirayie akeyie for the first time, mara ya pili,
kidogo kidogo, mara ya 3 mara ya 4 indipa ataa sawa. Yani mincho na toki kishuk siadi. Confidence na entoki nalotu meduo apake toipo kila mtu eta. Kelotu ake pole pole. Kake mpaka na nijizoesha. Metaa meji tenikimpoti taranyisho nijo maitiu ashomo amu maidim aitasho mbele oltung'anak. Mitum akata confidence tenijo neja. Kama taata tuseme kulo aranyak le gospel naijo tanakata yie teneyieu oltung'ani nerany. Kelazima duo peelo aimaa aichambua Bible enaa kidim ake oltung'ani niger from nowhere. Enaa lazima pimbase te Bible oleng. Me lazima pimbase te Bible oleng. Kake ilo sinkolio entapal naa kedol ake sininye ajo meesidai. Nidim aipepal, nidim aipempal. Kake indipa yie atabai nyoo orkilikuai atejo entapal. Amu mikindim naa atamanai tenkop pooki atejo entapal ena, matejo olom, entapal nyoo. Kake tenirany naa kama platforms enaa tanakata platforms tenapik osinkolio lai naa edol kila mtu. Ening naa ninye orkilikuai laata. Neeku ina duo nai. Kama taata ele sinkolio litaranya apailong le mwisho lojo tapala olom. Kanyoo duo nai nikinkuna taranya ilo sinkolio arashu? Ore ilo sinkolio naa ore paataranya ele sinkolio naa iyiolo naake ajo ore iloito naa ining ake ntokiting, nidol intokiting. Neeku ore ele sinkolio naa ataranya amu etaa oshi taata ore tiatua irmaasai naa eniinuka ninye naaji kidogo arashu matejo nai enatum taata engarri ashu enashetisho ashu akeyie